moyo wangu kwa wokovu. Nopong'a gi Roho Maler to aeto omiya mich. Alinijaza na Roho Mtakatifu kisha akanipa karama. E wach mar pinyruodh chuny, kwa neno ya ufalme wa kiroho, Jeremia Otieno Ogalo. Yeremia Otieno mwana wa Ogalo. In spiritual realm, katika kiroho, is the lecturer en japuonj malaria in the spiritual kingdom. E piny ruoth mar roho. I see an kanka, an bende an lecturer mi pia ni mwalimu wa chuo kikuu mar spiritual wisdom, ya hekima ya kiroho. E yo mawuoye manok kadwa kelo jayalo, kwa jinsi ninavyozungumza machache nikitaka kumleta mhubiri, kapenjo jomobet kage kapok ochweyi ne in kanye. Nikiuliza walioketi hapa, kabla kuzaliwa wewe ulikuwa wapi? Before you were created, kabla hujaumbwa, ne in kanye? Ulikuwa wapi? My lecture mawatimo gi Jeremia. Hii ndio mafunzo tunayofanya na Jeremia. Polo luongo watu miya weche mag chuny manyisi rieko maiye. Maana Mungu ameniita na kanipa hekima kiroho, inakupa hekima kindani. Koro kano awinjo tho mar jaduong', sasa niliposikia kifo cha mzee, nago mos ne joka Buoro. Nilipiga pole kwa wakazi kwa jamii ya Buoro. Odhiambo sani wane pap midwa yalie Yesu. Jioni saizi tuko uwanjani ambao atamhubiri Yesu. Awacho weche ariyo mondiki muma. Nimesema maneno mawili yaliandikwa Biblia. Maruoth wacho ni polo kod piny biro rumo. Biblia inasema mbingu na ardhi itaisha, weche Nyasaye tok norum, na maneno ya Mungu hayataisha. Wan kod gima rumo to gi gima osiko. Tuna kitu kinachoisha na kitu kinachodumu. E thurwa ka wan kod jomo ng'e twang'o nanga. Hapa kwetu tuna watu wanajua kushona nguo. Law nigi ndalo ne monyalo bet go kuom ng'ato to rumo. Nguo na muda wake ambao inaweza kaa kwa mtu na inaisha. Wan kod joma nyiewo geche man gi bei. Tuna wale wananunua gari iliyo ya thamani. Inyalo yudo ka gari no chieng' achiel iluongo ni second hand. Naweza pata hiyo gari siku moja inaitwa gari ya mitumba. Wan kod telo ma ng'ato noling'ne kura koro iluonge ni MP. Tunao uongozi ambao mtu alipigiwa kura anaitwa mjumbe. Ndalo moro kinyalo yudo ka mbunge manomiyo kura koro ok ni e od bura. Wakati mwingine unaweza pata mjumbe mliompigia kura hayuko bungeni. Wan gi anyuola moro ma seche moko nonyuole piny ruodh pesa. Tuna jamaa fulani aliyezaliwa katika ufalme wa pesa. Inyalo yudo ka ndalo moko anyuola no koro kwecho doyo ne ji ka pesa orumo. Naweza pata wakati mwingine hiyo jamaa inaomba inabadilia watu. Machiegni nyocha ai nchini Uganda. Karibuni nilitoka kwa nchini Uganda. Kagik Rang'ala mondo adhi dala tanwang'o japiko. Nikifika Rang'ala nina nyumbani nikampata mwendesha bodaboda. Kijana moro ting'a tera dalana. Na kijana fulani ananibeba ananipeleka kwangu. Anwang'o kijana madala gi ne nitie buses machala 20. Napata kijana ambao kwa alikuwa na mabesi karibu 20. Madalo mane kwar gi gechego kwar gi manengo. Ambao wakati babu yake ndiye alikuwa mmiliki ama aliyemiliki samagi bogot kagi twenyo pith gidonjo Rang'ala. Wakati wanakwea mlima wakienda Rang'ala. Wuon gi wacho ne Rambolwa koro donjo jo Rang'ala wuogune. Baba yake anasema sasa bwenyenye anaingia, watu wakazi wa Rang'ala tokeni mkamuone. Tokanyo cha Uganda. Na nilipotoka Uganda kwa dala no matinga piki katera dalana. Mchukuu wa hiyo poma na nibeba kwa bodaboda akinipeleka kwangu. Watu murubire paro na nigecheki. Nene kakuja mazoni mwangu wapi magari. Anwango ni wan kod kimarumo. Nikapata tunao vitu vinavyoisha. Dongo na Yesu. Utukufu mrudie Yesu. Wan kod telo midwango mag pinyni. Tuna uongozi unaopata wa ulimwengu huu. Ndalo ne monyalo dhie kodi towei. Na wakati ambao inaweza enda nawe na kuacha. Tuna machien nyocha neno weche moko mag siasa kang'ie television. Nafasi ya nyuma nilikuwa na mambo ya kisiasa iko kwenye runinga. Wan gi jaoda wabet waparo Matiang'i majanya mira Kisii. Mimi na mke wangu tumemketi tunamkumbuka Matiang'i mzaliwa wa Kisii. Mane when I've said and there will be no retreat. Alikuwa anasema nimesema na kuna kurudi nyuma. Koroge choringo didala na imanye gi police. Kama gari imekimbia kwao na anatafutwa na polisi. No one korgi man korkinde rumonero. Wapendwa, tuna vitu ambavyo vina wakati wake wa kuisha. Ujamoka wane pinka magambo kodero bara. Joni tukiwa kama gambo kodero bara.
Idwa yalo wach mane buchi obete mbele jodongo. Nini nataka kuhubiri ambao hukumu yake ilikuwa mbele ya wazee. Jili midwa yal ne oyal kama laiko seringe luasi. Jili ambayo nataka kuhubiri alihubiriwa kama malaika washakimbia angani. Owacho be uneno profesa. Akasema je, mwana profesa? Wokonono ang ni onge ng'ate polo kate piny. Jibu ilipatikana